Marjema manangisi na magbagay si Tompayana. Narnarnian siya nagtanarnar ni Tanaon. Tunglohonon ni Tano liat mato si Tompayana. Ahano na minaheng. Manang jari-jarian kumando dan martangan di mana? Somonondo hantani Jehovah na bagian ng Israel jala sitok paksa. Taringon tua ka masa sugod niyang sukamuan. Taringon tua ka anakku doho taringon tu jadi-jadian di tangahku nian tonai hamuau. Au patindang imana marhides yang hatiboran jala pahornopoh kuma saluhut akadalanna ibana mapauli hutakku jala paluaon na mabangsokku na tarbuangi dada binahen ditupa manak silehon-lehon ninna Jehovah ditiki marsakko ditiki juk roham mamereng nguluon aha mahatana negatif sering keluar. Nah, Tuhan, kenapa aku harus hidup? Buasa may kunito pahua ang hutawon do. Sarupa do? Sarupa. Sabar kamu. Tuinong ngiba ni dok, do tua mong ngiba. Buasa maluasom mo tubu. Buasa buhama pertubuh kusuk uban nagabe hutawon. Sarupa hita tu Tuhan ini. Ala ni gudang ni sitaono, ala ni gudang ginahacit. Tuhan buasa mapaluasom mo mangulu sa personari anggo hutaw do na haciton. Buah adong hak tama do koconi. Songoni mahacit ni rohami. Songoni mahacit ni rohani Tuhani. Hidupan na roh. Si Jesaya madokot celakalah. Marjea may torin nama. Ise halak na manol soli pertubuna. Marjea ma. Haleno pare sonima molo pala adong manol soliaw na manokpaho dakwota ibu may ibu si saya matudos-tudos tanulian ibaem may gabe galas manang nadia ma bentukan ni siya tanulian ay boy do hono ni tanulian ay buasa galas oy bekko bahasa dang di lugar ni double kita he bahasa dang guci bekwau tak kanong boy sadok sa guru lomo ni namanoppa do alani mo lo hurajumi manuaing au na tinoppa ni debata songon nakkiningani tanoliati di tangan ni namalo laho membentuki au do nekopasrah Iko kujalo mengulukon bahwa hidup saya ini adalah hidup yang benar-benar diciptakan Allah dengan baik. Allah ini suku-suku kumatu hita. Wah, adong nahurang ito pada batay nguluta. Bahasa sol-solam mo mulo soni. Hah? Daw, sonari. Adong nahurang, dah adong. Dito pa do hita tumiru rumana. Tudos tu pangalahona. Rupang di debatado rupa tahun jala khobar tu rupana itu hita ditoppa di leo mamuse hosa hangolua hola tujol madoila ini tu nasing daw saya harus nasi kop do alaya lagu mau nanggo hajol mau nom manaiti tadi baga seperti bion gabelu bahita taringo tu hadiri di debatana manoppa hitai so dada nak kiningani dangi boto ibana songo dio makna berjuang tu ibana makamonakko ibana sahat tu naboy ibana mangulu alai dia do ibana hamaolon sudah magabe sol-solimana alali do honokku do molo ngolu natinoppa ni debatado baga ngolukon iko barani do madok mauliate ma Tuhan ala sikop do ditoppa jala di sari hokko ibaga sanggulu alani hobbar tu pano paoni do berengon ngolu
Dakola tu hobar tu selera, dakora tu hobar tu keinginan, dak hobar tu namasa. Tabereng. Idi ada perjolo itu pada bata jol maru manang na portibion. Portibion. Perpuri do itu pa jol mai. Baru piakon. Nanang do honok ku debata ipe debata na jolo na jumolo di manari honak kanari ko ibagasan molu. Molo perjolo di mana manari honi baru itoppa kita hon sabotulna naing dohonon na tu kita gok do asi ni roha dohot panari honon ni debatai bagasan ngolum alani jalo mai hobar tu panopauni na selalap na hurangai do tabereng na selalap na haci na ido tabereng kusukum mazonuai di kita bu pakilalammu tabu do responmu. Dah guna kan soal mati kimamora huli na mitampun. Bah biasa pola huru historia itu mana do ibana sudah. Berkamu na guna ko pengalaman di soal masoni. Mulu ditiki hagogonai, ditiki hepengai, ditiki ibana sudah, seirana sorong menengah. Alai do ko kumurang dibatai salahu. Ibana do nakini na ha mu manol soli. Mau lihat do pe luat sida mangulu. Buah mulin na Rusia hai di do. Pandai ni kena paturahon ahai tanul dia di boleh putar romuse boy no boy lo na iba ini mana muse tu nasi jang gua udah honok kudu songon mau liate ma Tuhan ngasa guru lomone rohabing ulukku alani unang be sailo asau mangalo-alo ai kan odungulu ni bangsoi kamu sedia tahu masa betulna siap perhatu banani ibuan ngabe lalu nasida sian hasonangani nasoluba do nasida tu debata terbuang nasida alai terbuang nasida terus bedong ali debata terus alai pangalahui maber kamu nak kita bu mereka lupakan Tuhan tapi begitu ada persoalan-persoalan dalam hidup mereka menghujat Tuhan bahkan menyesali siapa pencipta mereka. Naneng dohono kuodo naso masuk akal di bagasan guluo. Nasonari sudah mahita mandokba. Manang na dia pesitaono doho paru kilomi dokma. Mauliate ma Tuhan. Hodo nama no pau. Hodo nama nariho nau. Sahatu hatu okon di pasari-sari hodo gulu. Amin. Titik dah gitu. Ayah apalagi hamudok manuaing. Yuru do pehosaon. Lihat dope kesempatan Tuhan. Edang mau lihat di berham. Ia pertikian nargoma ta itu. Asa tabi daw nang dosi rohamu nada mo lahudokon. Sutu ngirip hola ni burjum banelo at sumangulu sonari. Pama sola ni burjum to. Yung nangadok pola mengetong-etong rupa ni. Iban na dia mula dong jolma sehira na kelas atas perasaan na. Lalu halak nasing kelas 2 amango kawan la buai beko hurok ma satokid doho baidon ni Tuhan ya cugari lo ni rohana ibai ai bare kamu berako to nai setaro ibu atom non hosa si sauti ngayo yang bawa toy maba ibarat di hatuau nuai ngamangal git be kita ngatikina ho bartum alai mau lihat ma ilio debata dobe pertikianon hobartu panarihonon na idu banna debatai dakola debata nama nompa alai debata nama narihodo songo dia panarihonon di debatai bagasan ngulum songon nama sanuai ngom omma porsim omma napas diko omma nahod di bagasan ngulum idu banna palai paingo si Jesaya bangsoi unang lupa hamu isi hamu marjia mahotorin nama celaka lah kau paya udah kubotoon nama hata nau posa ibagasan muluon molo palay do rupani marjia maho nadarong pinahumaci sani tumagod do pasta biba daripada do marjia maho mulun na pasi unang masahat tu hita yate seidaw meba rabjo ita majah ayat 10 sada nai musa Sada 20 ayat 10 sada.
Tama aku jangan mau saya diamu. Tuma aku namamu menangi horra daripada macam. Sono masa jadi ta. Sono do hatani Jehovah. Nabadiani Israel jala sito pasa. Taringo tua kana masa sugut nian suku kamu au. Taringo tua ka anakku do taringo tua kejadian di tengahku nian tonai hamu au. Dia tu mago do menukun. Bahasa datang suku. Bahasa gabi kau menguja. Bahasa gabi manor soli. Nanak dohonon na cono do sunai si Tuhan itu kita ngaibana manopa bakatang yang ngalia manami mandokon kita harus manggil dia baba. Lapatan na dekat do hubungan ni baya sukum ma Tuhan. Tuk seguru homa ahana masa suku. Alai molo tauru jobuti molo ibana do nama no pahita ibana nama nariho kita sonari adong ko pesi raguono tatu masa depan sonari taba balik hiradia mahuro hebatmu dukoni parmudu-mudu na salilingon isariho sappe sonari tunggalan iha burjoto dao alai torus do isarihon na baduahon lobi do panarihon nai siya na pinikiran muhian lobi alai saya dong guna hurang bako namai asa boha asa tabo to mangido ay huro mamolo sikop sudi unang maso madok mauliate lao mangilu pingaga mamol kita sonari sikop boy sarihoko geleng mina salilingon alai las do roham molo mangido imana las bapak di jawak sekolahku Oma, ijo wak songono. Molo pala dong na dua-dua torusi palia buti nang joli suku nang ngai ima mamben anak ibadal. Alai nai suku do, nai bangido do tuho. Adong masuk sukum. Untuk apa? Ari kok doi hoi? Imana? Saunari penamar Tuhan no pesoni. Jadi ni unak selului hasisikop. Asa taboto terus membina hubungan. Nah, molo songoni me perdalanan ngulu sahatu sonari. Wah, isarihon dong ngulu sampai sonari. Sarihonon ada sogot? Atau kaporsiai mah. Gak usah kau menyesali apapun dalam kehidupanmu ini. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang sudah mencipta dan memelihara. Jala mangalehon akan narikotinuai. Sonari, taruh pada. Ibana manopa, ibana manarihon. Boy do berengot tangolo ciani. Nah, bereng, masa hubain contoh. Ni omma si tawonommi, holsomi. Saunari ni omma panarihonon ni Tuhani. Abe? Roma hono yang mameri. Dia magumudang bereng om. Tusodo manak tusod. Nasa lelengon natusod de berengiho. Iban nasi holo na holo suah terus. Buas harus tusok bere. Toho do adongon. Alai du kok berengon. Sari do HP Tuhani. Sianom mau bereng museum. Bah mau lihat ma Tuhan. Molo tu kape adok kape nama ulo. Molo tu kape terbuang bangsoi. Alai bere kamu nama. Debatai adalah Allah yang mau memperhatikan, mau mencukupkan, mau memberikan segala sesuatu. Syanom mabele. Atong dia dulu. Neanggo saunari robah hamuma. Unang be say holat tu sile pa bereng-bereng. Alai bereng ma tu debata sitok pahoy. Alana ibana do manopaho, lub do manarihoko. Lobi siyan na tinagam dohon pinikiram. Alai molo solupe adong akan amaw. Unang murabe homadok buasa to paum wow. Buasa paluasom mo mangudang ko sonod. Ay ma. Dang mauliate do bedo honom mo iluwas so sehat buitang nya kokogeleng mi. Dang seguro pero atik piang ko si Beno dang adong be memang dang si Beho. Di soto kanong behang memikiri, buhaman nong ngulu ni unang ni mo ay ngulupihat, ngulupihat pa sa neboto ko hiyat sa dia. Alay lihat Tuhan itu.
Ile ya. Balai olo nilo nang gabusiat to. Dia na boy ban mo batu keleng me asal asroan. Itari mo tungulu me. Asa beri gimana? Bagaimana Tuhan itu adalah Tuhan juga yang memelihara hidupmu di masa yang akan datang. Atok sonari di hati omuno merdalam mahmuti. Roau Tuhan madalani ngolukon manopot panarikonom milua. Ima. Jima biro pe homa merek masa depan? Daong be, ngasai be. Adong pe nasukot adoh. Kan itu. Alay unak tu sod bereng. Torus na padala. Putih. Bereng mana sukuti siya Tuhan. Alay yang ko siya nasukutot de berek ko Tuhan itu torus mago natangis maho martangya. Hai dia do Tuhan. Do dosa. Basi ni mo mah. Alay mo lo siya no de berek ko mau lihatin mah Tuhan. Margogo do piawi beko manga do pion. Alani loas ma molo hudalani ngolukat tu son lea mau dia gogo ikomonang doa maredo ponon. Berbeda dong? Jene dohonoku ikon na tua na sehat dohamu, sehat pikiran, molotuk pe secara fisik lemoro, sehat pikiran, sehat hapor seaon, anggon sudah menemadalani dulu. Bayak komero amuna ngagudak si taonon pikira pedak sehat be. Hapor siau pedak sehat, bahabi modelmu. Anggon partos na malas sohom mahon notos. Tanga dong memang ngahabe. Jadi wang dole sehat ini sudah. Dia mabai, ngai paingot unak sol-soli bahwa Tuhan itu adalah Tuhan pencipta dan pemelihara hidup. Mana ngahabe nama sanwai. Ai kan bangsa ini tori sei sol-soli do. Dia Tuhan, saya nana sida sokoni. Hape lagi moto nasida. Terbuang nasi dalani si alani dosa anak. Alayatik pi terbuang nasi dari sari Tuhan itu. Isari ko. Neng dono nada ngadok si sol-solam manangah. Hola mulai ho manol solirim, isol soli ho mamusay ngulum, sahak mamusay manol soli Tuhan ini. Jena ho do pe pasangan suami istri son unang may masih sol-solam bihan. Tabay hon. Hamun no say masih sol-solan, dak say masih sol-solan. Iyo, kon hodo ina. Ay may maktahi Tuhan on, buat on no namamse. Ito ay madalani mamuti. Sukum ma Tuhan. Awe, oke, ayat 12 na eh. Kusama mo sa dita da. Audo mabay tanoon jala tumopa jolma di atas na. Pero kamu nama sudah may. Salay ko ada. Audo mabay tanoon jala na tumopa jolma di atas na. Tangaku sa diri do paher mga kalangit. Jala gurudok kudo akaparanganda saluhuna. Berkau. Isa mano patanon? Tuhani. Isa mabejol mayatasna. Tuhani. Ibada do mabetangan na masuk-masuk. Parangan na do sudion. Parangan na. Sonari. Boy do pare taon na suri parangan no lau mabakita dalam susah. Boy. Alay boy do bayron nakaparangan naon mabakita dalam tabo. Kores. Raja nagugu pada saat itu. Naso marhapor siyaw tidak. Boy dipakai di bata peluah upang sonay. Boy. Atong molosoni dasa guru ibana do sa luhuna. Alani unang biopak. Anggo berbatas lo. Apalagi gugumi tak tolak mo bimanangahan wae. Ay mamikirin na di hobe so tolak beho. Apalagi mamikiri hala. Ayo dong beho tolak mo mamikirin na honway. Nangi. Ay hudok man wae di hatuo mo naon. Ngagudang ipikiran mo na bah. Mau lihat ma budu pe hulak kahon. Ima. Ho mama botong nang natua-tua songo dia pangalakam. Kan itu nai. Alay boy dope. Boy. Berjuang nama. Merhoy nama. Alay yo ma. Sabo hape tahun perjalanan mingulum di bagasat tanong. Ingo. Debatado mangujak kokoy bagasat tanong. Aw saya hudok gon.
Kalau Tuhan yang punya rencana, kalau Tuhan yang menetapkan, Tuhan tidak pernah salah. Alani isiani mabereng. Zimulo songon na margelombang gimana buti? Bayi masuk. Ang mereka mo jamita na minggu na salpui? Na idok ko di parjamitay? Songon alugo sabi. Bima. Mereka mo si Salomoy. Jago di mana? Maloro? Salpudo? Salpudo. Mamora di mana? Salpudo? Salpu. Raja di mana? Salpudo? Salpu yang kau salpudo ya sudah lah. Lah buah apa burjum? Salpudo tong? Salpu. Juga pe otong kau salpu? Saunari pilih burjum menang na jukat. Akan dia udah. Sudah salpu. Alaya lah nih haporsi aku, ala di batano manggojak ko na iso pilih aku. Iko burju. Jibaya ko manuai, iha tuomon, satabi na tua de batano manggojak ko ison, jala sa guru di tangan na do sudi ibana do paherbak tangan na, parangan na do sudi. Bah. Dang akhirammu bingulu di bagasa sukacita. Nasai bi. Jemulo ka suami istri itu emang gumurang malupit tamu tangan beta mah tamu tangan to pida unang be gumura ka makol soy mananga bilang adong be to emang da tapasa manak tawat tu Tuhan isi nama berengon tay nguluon sa guru horo Tuhan horo baujak kunang abi akamang natutua ya unang be sa adong be terminung be mamerik portibion bereng mah ibereko ngului sude mauliante ma Tuhan hodo pauja ka wiso ima selesai wah sanga do peho mangarang-rangin na sopor lu sirang-rangan be taksanga bi ido ito ema babereng-bereng manila bumi erang mari kita akhiri dengan sukacita hidup ini di rumah bayon se masalelu do ingoti ho na salelu pinga lewat tamang lu senei ngauro nak dengan burju be lewat do lewat takak be lewat do tong lewat atok pilih ma burju sahai ai daripada sahatu partos nai ho tong ingot jol manatakang ang bahaya ho ai sobinoto buti pas sobinoto saya dia saat dia hari berakhir kan pas terakhir ini buti HP laksana dobe masih maapan, masih sisa dulu. Sudah kacir kamu. Itu ima tu kedet dan nahi kebahan masuk. Hubo todo saya dong biru pangalahon ina humurang. Abe terjauh mas saya lian noni ulang tahun mon. Anggau siap Tuhan ina mah hubere kamu sudah ini rumah. Selesai sudah. Si bereng-bereng ngomu pina urangi. Ati amang nasu dia bay majonai. Tang nang lo jaho. Da tua bereng mah huli ni bagas jormo. Bereng ma iluas tuani amang da tua-tuai manguluho kuryaon na selilingon. Mauliante ma Tuhan. Iparat hodo guluki. Alani saunari diaka portibi narudubon nalao salpuon. Doho dihamu sudiaka poparaki. Hupaida-ida mangulumuna siat Tuhan ini. Nama nopa doho nama nariho nau bahkan da baujakunau yatas nyaka tanomon. Amen. Yaw neng dohonoko moloro de bata na mangangkat tangan naima mamasu-masuk kamu. Kan itu? Gimana dong angkat tangan naima putih? Itu rima bayako kamu akan tua-tua. Roma ho Tuhan. Akak ma tangami pasu-pasu masih majujukon. Dohot peparkot jaluhna. Saguru hodo saluhna. Pakai masudina di portibion laho pajonok konau tuh amin amin sudah mana mangulbi itu ini baru ayat 10 dulu nai au patidang ibana marhites yan hati gora jala pahorno pokku masaluhu takadalanna ibana mapauli hutakku jala paluon na babangsokku na tarbuangi dada binahen ni upa manak sileho-leho ninna Jahoba biar kamu ibana pajong jokon dohot huta dangalani silehon-lehon alayan niya hado alani Jahoba mah neng dohonon na
Anggo haburjuo do tuan nami, ay torama haburjuo ta. Ay ano kuruha. Ala ni una pola pangasang-ngasahob be. Anggo au unang nimo pengasay be, idang adong. Hino. Alay ala ni Jehovah. Ibana do pauli hutakko. Nabi among si Jabat. Ibana do pauli hutam. Atik pe sendiri nuai. Bereng ma diuduk do hasehato. Ay soon hata ni partiktok go. Anggo ina janda hatok bo ngililinggo mangulu. Anggo ama mabelu hatok be mate ina. Belum sihat ruang ni. Ay mah. Kagugudui. Isi mereka kamu nama om macaran itu Tuhan segaru hutan ibai patung rimana. Baik kamu mah. Ipature do ngulumi. Ipature do bagasni. Ipature do kanarekoti. Ipature. Alai ipaingot berikanlah kami makanan kami yang itakar do. Dia neng dohonon na daksa guru songon na pinikiran ni sudi. Talo masudi hitam mandu. Tiup sudi sono. Mau liate ma Tuhan. Di leokodo nadu menggani di bagasan gulu. Amin. Ima. Abi. Kedelai mangulu. Selesai persoalan? Selesai. Tama. Sonario. Serio peko. Jadi kumulak siya para siya na sa lansyo tungoli ko choni na ma. To ma. Oke, adong sedonot tak kamang. Obat turpukui anggo turpukui ngai beng obat orang be sudah peraya di mana. Jadi mulai itu memang mulu ina turpuki dalam aturanannya ini bahwa kita untuk diri sendiri kan sepikir kalau biarlah mulu kita pikir mustinya tuan kapahoku dopena masa-masa yang berkembang asa muyon bea mengikuti pelajaran do waktu masa depan. Memang anggohani do ciri khasnya karena ada tanpa beri-beri. Tu pahokon, tu akayanakon, tu permain, tu hela, tu ido. Jadi memang boleh menyamani mulu diri sendiri lu pikiri bah. Nasana do ngaut na yawi boleh hukuri. Boleh orang taki. Ini makan tu hakumi alai ala perlu depe di masa depannya kaya nakon generasi penerus ni hakabepion dohot akana dua semua kami mah perlu dora kaya nakoni behama asaya konor menghormati na dua bina itu na dengan sifat hatiara kon alai asing do pemikiran na tidak gue binyere nama kalau anak ditanya mah bolo binege jam ditanya nama itu biharo tabudo dia kata juga matahe tokene nama apalagi masuk mau persimika kalau pun terus ne pikir udahlah itu Tuhan yang mikirin itu Pak akapau putih ini mah biar si Mikaelon ni si Gilberton ni sudah halakon berprestasi do boy do non bapaknya mengalugaron ikon di masa depannya saya nak kira Tuhan ini mengatakan kira Tuhan ini kita tambah sama Tuhan kita harus sudah tahu buta atas semua mana mau lihat mah aha magunana portilio di pasare sareho HP ho gabe yang gumago do todi dia do pilih mulai waris coko 10 miliar ngama bepa hukumi mah dia do carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya jadi ojo ipamonang ayaw biaru isari hoko pa hukum ho pengabolong itu na bahaya
Jangan kau madokon tu hita maso. Dak sa dia lilingai biyon. Tuhan, pakai mau di sisa ngulukon, manak sa di hari pipajong, lomoni roham manasaw. Ngabe? Siatang yangi, matorucong mo sa mulo nagsari konom. Ay kani doon ay. Ayaw na huwa biyari dong. Iba pigabe bolong. Berkamu na majon ay. Apalagi duk kumaroha anak mi. Bubi yatur ho. Bah, ala ni unak coba-coba. Terbatas na mahoto si. Saruba doi, mulo na matua hamuno aing. Toy mah, hatua muno mapikir hamuna. Iban na udo iprogram mi huriope. Lansia unang icoba-coba memotong program mah. Teruskan. Alam mo ha, memang ina mah. Ayang ko pikiran muna doon waing otsu, tidak kepikiran mo. Sebenarnya kamu pola pikir punya berbeda, selera punya berbeda, selera menajuli itu selera sanarnya berbeda. Ya udah, namanya kita onokku coba pahami kita harus bergeser. Dan ibarat kamu na jamitan dari minggu ini, mau lo jual mana baru soluko kamu mah. Idok kau di mana perjolo, pamate maon, baru bolok kau maon. Kan ini dari minggu ini. Jadi sonari kau barani pamate, si pamate hono nih. Siya bolokon na to ni. Pergabuson. Bolokon ni. Riting iroha. Na si Pamago, si Pamateo na hanari minggu. Kenajisan. Kerakusan. Hagiot. Pamateo. Ay molo di sonari di ngulungon. Di hatuam mon. Dang boy pamatehoi. Wah, susah do. Mah, tiki posoho, na tua, iya dua budi, wajah. Sonari, be harus dua budi. Dak tolak mubi. Ido, dang na orai hamu manari hopa-hopu. Alay unang gabi pa manari hopa-hopu, opung ngarang kaidanan non. Ido, ay nanak setak so hebat do hitahon neng manari hon. Taru ba deh, asa gijago hulia tau kedua nina, habiba na pingalili. Sotola mubi. Ayo mas Jonai. Nah urok. Oke, hamu na tuyo Jonai. Bah, boy seleranya amang paksaon di amang tu naon. Dah, nggak berbeda cara berelasi nggak berbeda kamu. Ada amang na tuyo. Tu nang nggak berbeda dukung metua kan itu. Na jolo, boy do pentonasi tibo. Sama-sama kuat do pe. Sonari nggak masih jual pe. Aibana pe tahe sunah tolak be. Sian na terbatas na may bana manugui be. Kan ini nama marah be. Jalani mulu serong ko pinapajago-jago di hati songonon, hati-hati ho. Sotung dia do garda. Sotung mundur nila bumi. Ku pasojo daku sari uni mana cedario ninna. Anggo laosi perliwa. Akan nama sejuan nama. Toy ma, ngalam metu ita. Dak sa dililingai biyon. Lamalo maho masya juan mahita. Kanay na maho. Banyak kula-ula kono ang inang buru tagaon na. Mula marchato ra maksinenggulan di sedu. Ang go pikiran na yun ba budi. Kan buhay do ang asuli. Alay masipalubangan ma. Tanga dong nasalay si. Alay ber kamu na akapangaduod dui. Amatak ko na yung asono. On na malas ni Rohana. Kanay naman na manguduon. Coba coba paksa hamu salera muna. Dak setuju soalin na. Iya tu au. Paulo do biar gua no laos. Tos buat cidak masih pakulingan. Asal mereka kamu nama ini harus didesain. Ngapain orang nak ini ya? Dak kabikira kamu besude. Dak kabikira kamu. Lah bohai be kamu na. Dak na hola pengalaman niyo pumisi Mikael. Ulo ni gawe pengalaman to. Ay mereka kamu nama. Ay gawe usuk kolso do hita. Tungulu ni gelekta, do tungulu ni pahuputta. Hapay na sa lilingon, laho makamu na kungulu, penga berjuang kamu na sa lilingon. Ay so iripu hamu hiya boy sa icere bonol liling. Pero kamu tunggu. Dia maka gelombang hidup na nilalang mulai. Alay ber kamu na do gudang kuboy ni mati hamu. Bah na gudangan. Mau lihat matutu Tuhan dah.
Sanga do dilia ko pertikian akan sono tadado tutuhona pauza kau. Hutaku pe pature hodo. Alani iko sahat doau Tuhan ngoluan na pinaradimi. Molo tu go pe gogokku ibeko. Tanyakku matok kapo parakot sa luhuna. Asa mangihu do. Abe? Namangewa napadua ko. Sumari maho di haporsiaon ni param ni daripada manariho nariko imuluna model dui ayong itinggal ko gudang alay haporsiaon namago satu kidui alay mulung nga mangul paparami di baga sa pangahaporsiaon do pangatusion natakas mangadubi manangahap ito host monang dui tado pematu diri tahian di banyak hal terbatas loh kita berdua. Alai di kata batas satai di sariho de batado. Ala boha saya terus sida marsi kohut di dana. Anggo mandok ima sariho dok keret denai. Anggo secara hapurtibido daktar pasari sariho. Lam tabbadu asakmun. Alai saliling di nguluna. Ngai paduduho kobe holong eroham. Mulai sorang imana ipasari sariho. Ipa sekolah ko bakat di pahutaho suku-sukuku ada orang pernah orang saya cita-cita ni hajol mau ada orang apa ada apa ay mabay may maktohori unak songongulu ko pinangulo ni gelek ko kanodo tohodoi alay si patay ko taonon na doon na hatsiti sa ibo timana mga imati na tebu ayang gue terteburo tipak-tipak sudah bereng mah. Jangan-jangan dia tidak kuat menghadapi hidup ini. Jadi suatu ngiripu hamuna, molo sona berukil berjuang ke leng munai sonari, suatu ngiripu hamuna kegagalan ini. Tuhan mau bilang, anakmu ini pun harus saya hajar memenangkan hidupnya. Ketika kamu tidak ada sebagai orang tuanya, dia sudah bisa tampil sebagai pemenang. Kan itu? Kalian ulah pola pikir sudah. Ulah pola jauh itu nolok. Tonggo sahabat itu sudah. Awak akan asing awang nang? Oke. Legend ni. Sambil kita lewat. Waktu di Papua, waktu di Papua semua itu. Halo. Pikir je pikir. Suara intinya sudah cukup nembak. Halo. Satu pada utama itu. Halo. Yang dalam mereka sama sekali nggak ada tenaga lagi itu. Iya. 200 meter pengen mau budalayan ini ku. Nah, apa semua ni kuguhian amang berdalan. Halo. Memang itu. Jadi tuan-tuan, setelah yang mahita amang itu tu pandai. Itu amang pas tu semua ni dok perpesalmen ni. Halo. Alai suara naik dia asyik aku. Ya, habis biar. Jadi dah hitungan-hitungan nilai siun lain mungkin malah tulis dia soal kami apa sih jadi tahu. Halo. Alang nak memang kuku. Halo. Alang kesibagi jalan siun ada merasa kuat. Ayah apa 3 tahun pula dah betul-betul dah ada tindakan. Iya betul. Dah ada baik. Memang itu kebiasaan. Bui di batok nama saya itu satu son. Mana? Bukan naik musuh pengen berat. Jadi tu kalau mana poso pehe. Pas tu jam bisa. Mungkin semari tu piga-piga kita dah alami tu kisah ini. Jam tadi pada tata. Angguhami nga betul-betul alam yang sama sekali nggak ada tenaga lagi lah. Ya. Oke. Mula tema yang nasuti. Alai hubay maju sudut pendak kuna po sa tuhamuna dia. Au nabura do peson. Alai hu parsia jari do so dia son. Hola kubere kamuna mang nasuti ono maju na kubere baturuan. Maksi jawa ta kasitu na berjulu son lain lagi do. Hola binering buti
lao matoroha mauliate ma Tuhan. Ala ni perbuena ni ulan yala hoddo na sa lelengon, adong maniulan wai. Saya kamu dah? Takut ada suriamu secara fisik. Alai Roma utuson, hubere kamu na, tergompar mediau. Nanaik dohonokku, daon do sabutula respon tu debata Tuhan. Dilan siodo na nga kasitua na mamuka kahuriaw. Amak si Nenggolan, si Jabat, Lumbatoruan, amak si Butar-butar, amak si Nasution, Buru Marpau, Dosu Jemudi. Sebenarnya kamu, dangin aku kamu memanangah tuau. Dak kiabi guru semua. Alai ku ajari do diriku mandok, ini adalah Tuhan caramu. Ileokodo pegajang niur ya kena tua-tuaon. Hola binereng na sida ningo tak kena ni ulanaon. Perbuena mo sudi. Abe, tangyang muna pe pasti naik songoni nama. Atik pedang ulu bihamu mado mananga habi di huriyo. Hola namar tangyang ama. Paso-paso tuhat kama akapakubasiyon na di huriyo. Nang dohono ku gogo doi. Gogo. Om masa botulna nanangi ko menginspirasi doho menyemangati. Dia kepertikian na tabulusi memang adong mati kita iko margogo mangula. Iko semangat, jangan setengah. Alaya dong mamu seti kita saat-saat merenung. Saat-saat mengevaluasi. Toho maneloko ni amang Nasution. Perpudion lem terbatas. Alai merenung metubudi. Tuhan. Tung sari doho habe. Boy penuaik terbatas ngolukon. Ala itu kubereng do panari honomu isudi perjalanan di nguluon. Siani bereng ma akapo param isudi seda-seda. Buah. Dang martab beroha. Itu. Saya dak nak sona udok nak kiningani mai. Unang adong madot tuna torasna. Buah satu buah nomu. Kan dai nama tangyak tan wai. Asa bere kamu nama. Bagaimana proses itu adalah proses yang sangat berharga terus berjalan. Bapak ditasi manukalit, lai boto hamu tadahamu, perjam itu, nah luar biasa. Kan itu nah, alai mereka kamu nama seiring waktu sudah tonggo songo si Salomoi dia tuan nai iberenginan, haso na lulusan bingo ape. Alani lo boloro nak kinamang Nasution mandokon. Ingot tamu nama dia kena poso dobe. Adong botikina songokan yo. Tuau maso nuai. Alani dipertikiak kunuai. Apa yang bisa saya kejar harus saya kejar. Gitu. Hidup benda setabi udok matuhamuna. Toho do isonau. Saliling isonau di Cirebonon. Au nama rapat dita setiap ison hampir tiap minggu berjamita. Alayau pedang boy hagabusan doho haoran ni manangise. Ala ngaso ngoni partor dinga saya harus lao. Ho barto ka jadwal lawo. Alay hunang niang ku bayad diso. Kan itu nah. Alay molo ni aku bayad dison, marisuang masudi kukuku. Marisuang masudi haposokku. Alay bohando bainokku di haposoko, iko godang halak taruli. Kan itu nah. Om dia maksimal, om manani ulamuna na sa lilingoni. Di tikimuna dah adong kopi media dan gitu. Alai biar kamu nama perbuai nani oni. Ai boy do hono nami na poso alani hebat nami marjong-jong ano. Sedia noni anggo sodangi pada di hamuhian. Biar kamu nama dah. Ai tartuor betanon wai. Mah. Luar biasa do tu visi ni na tua-tua. Itor dihadang inasi dan noni pudio. Bahwa lah non noaing udah cugari boy arok kepeng hakai pion noaing mulai jual na tuh udah untuk cugari sebenarnya no. Asal mereka mau nat sini ini adalah cara Tuhan. Alani hami mah museno poso mameragi bagaimana memaksimalisasi itu dulu. Ay dak saya beholan nomor jamita, dak saya beholan nomor si komentaran. Ay di mana orang iparhalado. Anggo holan yang komentari dulu mu, jangan di sini. Baru gua nanya kalau komentar roh, bukan ini masih tiban. Ngapain? Bukan itu hidup. Tapi mana? Tapi bagaimana membangun? Kan itu naik. Ondo si patureo cudi buti. Gimana kamu naik? Sermon pahala do boy 2 jam.
Iya banda aku pe pangidu aku. Atik pe lem sudah guguya mang nasutio. Tangyangmu maguguya sa sehat kami sudah. Ay kanino jabari nama tua. Meron na. Hilam tabu masudi. Ciber kamu nama bersinambung memana sudi. Luar biasa. Barang ko penasing. Oke. Al mana? Sedih loh. Oh. Oke. Nadok tamu yang nasihat perizinan itu. Alay tawa masih stok. Halo. Taringon tuwak ka peparam dan danakon ni ngoma. Saya na upar kilon sungguh dia do cara na tepat untuk mengajari soal na mertuhanon. Kurasa ngabeda iki iba da jurus yang da tujuan iba do iba sonar ngajar beda. Agak mau do sonarion tapi dia do cara na sabui lamang tusi na sida di nama Tuhanon. Wala ni do sida kertilo sama tiba sati. Oke, mau lihat mada. Awas aku kudu hamuna. Unang adong berpikir manol soli hidup. Parjulu. Usukum maju. Ia jari hodo geleng mina sanilingon. Itangnya kokodo. Titik. Dang adong beutang. Soal perbuena Tuhan ini kemana Tuhan? Ibarat ni na mersuan dak sudah na sinua ni atik penipu dengan bisa tumbuh wanita. Alay boy do si parukil honoton boy tangi yang maturus ni kubuhan. Anggo cara do hudok ma danga dong cara na tepat mangajari saya dana asa pasi dana songon na tupikir dia. Mamora do metode hobar tua kepertikian nabi. Aina jolo metode sederhana do. Holap bolang pina tua-tua ngaso anaknya. Sonari langsung merguguni suara be udah peduli no nih. Roma musi berkembang mah dak songoni. Iko parali-ali mudo inna. Idai pardongan-dongan mah. Hobar mah itu kita pulangan. Molo tiki hudul ho manak sa di hari maka tahatai mah ho inna. Idongani ho do maka tahatai ni donganan do. Ale tonggo manggal maraha mangkarpas ngana. Tonggo. Ya tong bahana beno. Ala nong masa teknologi nuai. Bae matuya nai. Oh anakku kasihan. Holong goro hakku mamereko. Ingo mada hatan itu hanina. Ibe kamu do songoni binain tonggo. To. Nang dohono ko kamang dia tu munao mau liate ma. Ileot de batado di hamu kapartikian na harga. Mananyakut doh mangajari ya kedek denai. Soal hasilna pasahat matutuhan. Dok iban na hudokon loasom mudo peho marsak alani anak nati nubuhom mi. Di sarioko do marsidutu do ho. Alani bolo adong nuaing songon na suhar pamereng mudo matutuhani. Tuhan pakai manguluna nuaing persiajara di ibana asarga ibana mangargahong guluna jalabu ibana mangargahong songon dia do hamonangan asasitu. Habe itu narokon to ema dak tiki na memang soli alai Tuhan upasah atu soli abe edang soni madang oke kaya martanyang maida mau lihat Jehovah upasah kami tu macailah serohan kami dihatam na mamakulingi kami pasu-pasu na kami Tuhan hono manopa kami manariho kami jalan mangujak kami bahkan hutan kami pe di pauliho jala sa guru hodo sa luhut na portion ay parangam do sa luhut na mamasu-masu na hodi kami lumobi dia kana tua-tua nami on pasu-pasu mana sida dihatuon na pasu-pasu na koparan ka sa luhut na rapoko mana sida di bagasan Kristus Yesus amen.